knjigo Figlia di nessuno, nikogaršnji sin, ki jo danes predstavljamo skupaj z avtorjema, Borisom Pahorjem, akademikom, tržaškim pisateljem, in Kristino Batokletti, je autobiografija tržaškega pisatelja. Pojem tržaški v Pahorjevem primeru ne označuje neke lokalnosti, ampak se sklicuje na dva elementa. Trst kot topos za Pahorja. Ne pozabimo, da so vsi glavni junaki njegovih literarnih del tržaški Slovenci. Torej, v glavnem gre za moške protagoniste, ki predstavljajo Pahorjev alter ego. Trst pa je tudi nekakšen caput mundi, literarna prestolnica, ki za Pahorja ni fiktivna, ampak dejanska prestolnica. Antonija Bernard, prevajalka tudi Pahorjevih del v francoski jezik, je spregovorila in definirala slovensko tržaško literarno šolo in seveda vanjo vključila od Kosovela, Bevka, Pahorja, Rebule, Košute. Skratka, vse te avtorje, ki se uveljavljajo v recimo mednarodnem kontekstu, seveda upravičeno profesor Pahor sugerira še Bartola in še seveda Kosmača. Knjiga Nikogaršnji sin, Figlio di nessuno, je nastala v sodelovanju s Kristino Batokletti, časnika kot pri nedeljski kulturni prilogi časnika Sole 24 ore. Gre za izjemno pomemben italijanski časnik. Nedeljska priloga šteje okrog 600.000 bralcev. Gre za prilogo, ki recimo zajema tematike kulturnega področja, čeprav je Sole 24 ore v glavnem ekonomski časopis, najbolj gledan ekonomski časopis v Italiji. Kristina Batokletti se ukvarja s kinematografijo, obenem pa tudi s književniki balkanskega teritorija. Ko govorimo o tej geografski sferi, seveda ne moremo mimo dediščine Iva Andrića, Danila Kiša, Miljenka Jergoviča in drugih, ki so ustvarili tako rekoč roman 20. stoletja na tem teritoriju. Če je Andrić zaobjel značajsko posebnost južnih Slovanov, njihovo dignitas, ki je osnova upora in preživetja individua in skupnosti, je Miljenko Jergovič to dignitas še potrdil in v bistvu svojo besedo vzrastel v rapsoda Balkana v zadnji vojni. Vendar samo Boris Pahor je v kontekstu tako imenovane vojne tematike zaobjel celotno 20. stoletje in vnesel v ta kontekst jasno obsodbo vsakršne diktature in vseh totalitarnih sistemov, ki jih je sam izkusil. Zato je njegov opus tudi opus z markantnim etičnim nabojem. V knjigi, ki je pred nami, spoznavamo Pahorjevo življenje, preko njega izstopa njegov značaj, njegov pogled na svet, ki se je izoblikoval v tem kontekstu od Trsta do Srednje Evrope in seveda tudi do Jugoslavije kot teritorija. V 10 poglavjih se izoblikuje pripoved celotnega stoletja in iz te pripovedi lahko, torej to pripoved lahko analiziramo kot samostojno zgodbo človeka, pisatelja in pričevalca, ki pa nikakor noče postati pričevalec individualnega, ampak se postavi v zgodovinski kontekst in življenja slovenske in italijanske skupnosti v Trstu in seveda dogajanja v Evropi nasploh. Knjiga seveda pripoveduje v nekem pogovornem tonu, to ni recimo podobno običajni Pahorjevi literaturi. Gre za neko pripoved, iskreno pripoved oziroma dvogovor ali samogovor pisatelja, prijatelja, prijateljice. Zato bi
recimo postavila pravzaprav prvo vprašanje Kristini Batokletti. Boste dovolili, da tolmačim. Kristina Batokletti bo govorila v italijanščini in bom potem poskušala povzeti njene misli. Ho cercato di presentare in poche parole quello che il libro rappresenta e quello che soprattutto rappresenta Pahor, cioè una storia che parte dall'individuale, ma non è solo la storia individuale, ma è un racconto della comunità slovena, di quella italiana di Trieste, dell'Europa, dei popoli dell'Europa di tutto il XX secolo. Alla fine del libro hai posto un capitolo dal titolo Testamento di un uomo laico. Come definiresti Boris Pahor in questo contesto? V knjigi je poglavje, ki ga je Kristina Batokletti naslovila Oporoka nekega laika. In zato sem mi postavila vprašanje, kako bi sama definirala Borisa Pahorja v tem kontekstu. Dobar dan, hvala lepa. Scusate se non parlo lo sloveno, l'ho un po' studiato, però non mi sento pronta a parlare in pubblico. Grazie innanzitutto di questo invito. Per me è molto importante perché Maribor è capitale della cultura, ma anche la Slovenia ha dimostrato di essere una nazione piccola, giovane, ma molto determinata. Ljubljana è una capitale ricchissima di artisti, basta passare per le strade, e è piena di talenti letterari e artistici in generale. Tatiana Roitz, che bene conosce l'opera di Pahor, ha ben detto: quello che interessava fare al professor Pahor e a me era una cavalcata del Novecento attraverso la sua vita. La vita del professor Pahor è una vita emblematica del secolo breve e anche importante per costruire una nuova Europa. Ti lascio pure. Kristina Batokletti se oprošča, ker ne govori slovenščine, seveda se zahvaljuje za to vabilo v Maribor, ki je danes Evropska prestolnica kulture, in seveda poudarja tudi, kako je v bistvu Slovenija, čeprav razmeroma mlada država, pomembna in kako je znala nekako vzgojiti in vzgaja še danes svoje številne umetnostne talente, kar je razvidno predvsem v Ljubljani. Poudarila je seveda literarne talente in potem povzela najprej v bistvu glavno misel te knjige, ki je pregled zgodovine 20. stoletja preko življenja Borisa Pahorja, ki je emblematično ne samo zanj, ampak tako rekoč za celotno Evropo. Per venire al centro della domanda di Tatiana Roitz, abbiamo deciso di fare questo libro insieme. Il professor Pahor ha scelto me perché ero di famiglia italiana, seppur nata molto vicino al confine. Sono nata negli anni 70 e allora i miei compagni di scuola, seppure di lingua slovena e di tradizioni slovene, non parlavano una parola di sloveno in pubblico, e io da famiglia italiana non conoscevo una parola di sloveno. Mi sono chiesta perché e la risposta l'ho trovata nella vita del professor Pahor. Abbiamo deciso insieme di capire cosa era successo a questo confine così travagliato, cosa era successo a questo popolo sloveno che aveva così tanto patito per esprimere la propria identità. Quindi la vita del professor Pahor non solo letterariamente, ma tocca i punti nevralgici del Novecento. Si passa dall'impero austro-ungarico, si arriva alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale. Prima è stato combattente in Libia, la resistenza, il lager, il campo di concentramento, la guerra fredda e infine la disgregazione dei Balcani. Quindi abbiamo attraversato tutta questa sua vita dal punto di vista letterario, soltanto diciamo come approfondimento di tipo linguistico, ma abbiamo soprattutto parlato di politica e di sentimenti, di come lui ha vissuto questo Novecento,
L'ultimo capitolo, il testamento laico, è diciamo un sunto della nostra operazione, dell'obiettivo che ci eravamo posti. Il professor Pachor ha voluto affrontare quelli che sono i temi caldi ancora in Italia. Il problema delle foibe. Non si è ancora fatto luce su quanti sono stati infoibati. La destra e la sinistra continuano a darsi la colpa e a cambiare i numeri. Mai l'Italia ha fatto davvero ammenda per quelli che sono stati i crimini fascisti contro gli sloveni. Non si è mai capito bene qual era la storia. Allora l'Italia deve fare come ha fatto la Germania per i crimini nazisti, deve emendare tutte quelle che sono le sue colpe per poter costruire un'Europa unita che non abbia i piedi d'argilla, deve essere un'Europa forte e il professore ha voluto in quest'ultimo capitolo condividere con me quello che è il suo pensiero laico, perché il professor Pachor non è uomo di fede, e la testimonianza di quello che vuole lasciare ai giovani, cioè estrema trasparenza nella storia ed estrema libertà di pensiero dal punto di vista del credo e dal punto di vista politico. Knjiga je nastala na pobudo profesorja Pahorja, ki mi je zaupal, pravi Kristina Batokleti, ker sem rojena ob meji in prihajam iz povsem italijanske družine. Rojena sem v 70-ih letih. Moji sošolci, Kristina je rojena v slovenski Benečiji, moji sošolci v Benečiji niso v javnosti spregovorili niti besede v slovenskem jeziku, tako sama nisem poznala niti besede v slovenskem jeziku kot italijanka. Odgovore na to sem našla pri Pahorju. V tej knjigi smo se spraševali, kaj se je zgodilo na tej tako sporni meji in kaj se je zgodilo slovenskemu narodu. Glavne istočnice so bile seveda glavne etape 20. stoletja, Avstro-Ogrski imperij, prva in druga svetovna vojna, libijska kampanja, ki jo je seveda Pahor doživel v prvi osebi, narodnoosvobodilna borba, osvobodilna fronta, taborišče, hladna vojna, razkroj Jugoslavije. Literatura je bila samo pretveza za poglobitev vseh teh aspektov. Seveda v tem delu, v tej knjigi pride na dan predvsem politika, pridejo na dan čustva in kako je Pahor sam doživljal to 20. stoletje na lastni koži in preko lastnih čustev. Zadnje poglavje, ki je, kot smo že povedali, oporoka nekega laika, je v bistvu obnova našega objektiva, ki smo si ga postavili na začetku. Torej, da bi izpostavili vse sporne točke, tudi političnega življenja. Recimo, govor je o fojbah. Kolikšno je število žrtev, zakaj Italija nikoli ni jasno zavzela stališča do svoje politike, do Slovencev, do primorskih Slovencev, zakaj Italija nikoli ni priznala, kaj je pravzaprav fašizem, zakaj Italija nikoli ni postopala tako, kakor je postopala Nemčija v odnosu do nacizma. Evropa bo seveda lahko močna samo na temelju čistine in Pahor, ki ni veren človek in zato smo to poglavje tudi naslovili kot oporoka nekega laika, zagovarja čistino v zgodovini kot recimo temelj in seveda svobodo besede, svobodo determinacije lastne pripadnosti in tudi lastne veroizpovedi. Boris Pahor tudi v tej knjigi zastopa žensko stran. Boris Pahor je vedno na ženski strani. Tudi takrat,
tudi tokrat je velik del knjige posvečen ne samo političnim vprašanjem, ampak tudi ženskemu svetu. V knjigi seveda pripoveduje o svoji soprogi, sopotnici, življenjski sopotnici gospe Radoslavi, ki je bila desetletja njegova soproga, srečala in prepoznala sta se kot brodolomca. Oba sta namreč doživela preganjanje, fašistično preganjanje, vendar v vaši pripovedi, profesor, nastopajo tudi drugi ženski liki, nekatere seveda prepoznavamo preko vašega literarnega dela, kakor čudovito Arlette, bolničarko, vašo Antigono iz francoskega sanatorija, ki vam je omogočila, da ste se rešili po taboriščni izkušnji. Ob njej pa še številne druge, kako recimo Duša Počkajeva. Kaj je ljubezen, ki je tisto gonilo, zaradi katerega ste se sami odločali zavestno, da se rešujete svoje grozljive taboriščne travme? Ja, najprej hvala za to vabilo. Me zelo veseli, da sem v Mariboru. Ne samo zato, ker sem častni član mesta, ampak zato, ker smo zelo podobni na dveh skrajnostih, se pravi mesta od meji, ki na žalost niso imeli zmeri srečnega življenja. V tem smislu je Maribor bil zelo bi rekel, zelo lepo je sprejemal naše begunce, ki so bili zelo številni za časa fašizma in deloma so tudi ti naši begunci nekaj mediteranskega duha prinesli v Maribor. Tako da mislim, da smo nekako si podobni in zato je tudi moj občutek v Mariboru nekako bi rekel neke sproščenosti, neke domačnosti. Ja, kar se tiče ženskega elementa, je zelo pomembno, v resnici zelo pomembno. Jaz sem dobil zdaj en video posnetek dekleta, judovskega dekleta, ki je bila v Auschwitzu s sestro Edith Bruck, se je znana v Italiji, napisala med kakšnih 6-7 knjig. In sem dobil te dni in se jaz poslušal to njeno pričevanje, ne? In ona v določenem trenutku govori o telesu. Gotovo, tem je bilo žensko telo v taborišču, ne? Ampak ona to telo poudarja, ne? Ravno to, da gre za žensko telo in ne samo tako, kako je bilo žensko telo v taborišču, ne? V dosti meri, v veliki miri, na slabšem položaju, kakor je bilo moško telo, ne? Ampak tudi sama vrednost izkušnje, v kateri lahko priča kot ženska, ne? O hudem in o trpljenju in tako naprej, ne? A mi je bilo zelo je bilo, meni to všečisto poglavje, jaz se nisem videl že 20 let, se poznava sicer, ampak živi v Rimu, tako da imam malo stikov, ne? In mu ravno to rekel, to si povedala nekaj, kar jaz tako močno, kot si ti povedala, kot ženska, jaz nisem napisal, ampak sem govoril pa o vrednosti ženskega telesa in ženske na splošnem, po tem, ko sem se rešil. V nekem poglavju ona pripoveduje, kako sta morala s sestro nositi debele plahte na rameni, ki niso bila ramena, ampak so se morali tudi sklanjati glavo navzdol. Da njena sestra se je zataknila nekje pri tisti teži, ne? Tako da je padla ona in so padle plahte, da vse skupaj nadane. In da njena sestra, ki je ta pisateljica pravi, ne? Jaz sem s komolcem darla od tisto stražo, ne? Zato, da sem se trenila, da sem sestro dvignila in je pričakovala rafal, ne? Je pa rekel, ti si, pravi, če ženska v tem primeru tukaj, ne, ima to korajžo, tako početi pravi, potem zasluži, da ohranja
degli ohranimo pri življenju. To se spomnim, jaz sem prebral knjigo, mogoče 25 let od tega, in se spomnim tega prizora, ne, ravno v tem smislu, ne, močna ženska, ponosna ženska, v taborišču, ne, ona, ki v taborišču za vsak nič. Če je človek zaspal, da so ga našli v kotu zaspanega, da ni prišel na pokorovanje, kako bo treba, je bilo zadosti, da so ga spravili v zapor, v taborišču, v zapor, ne, brez hrane, tako naprej, tako še 8 dni, tako naprej. Tukaj ne, tukaj pa, če ga s komolcem nekako rine stran, ne, to je veliko največja žalitev, ki jo lahko narediš, recimo do nemškega vojaka oziroma do nemške straže. Evo, tudi imate primer ženske kot značaj, ženska kot ponos, ženska kot tisto. Jaz sem imel to srečo, da sem v sanatoriju, kjer sem bil leto in pol v Franciji, kjer so me Francozi sprejeli, kot da sem bil partizan in tako naprej. Sem imel srečo, da sem se počasi, ki sem imel kaverno na desni strani plus, torej sem moral nekaj časa čakati, kako se mi je to zaprlo in tako naprej. V določenem trenutku sem videl, kako sem postal ni zanimiv in se je to rodila ta ljubezen. In sem to priznal. To so rekli tudi, ko je knjiga Francovci išla, so rekli, ta pisatelj neki prihaja od Kijevzune, ki je strsta, opisuje, kako se je rešil, da je spet verjel v življenje, s tem, da je poznal ljubezen med bolniki, med državnimi stolami, zajeti, kot tako naprej. Evo, to je eden izmed primerov, ko pravim jaz, recimo, pomen, ki ima, recimo, žena, dekle, jaz pravim tudi študentka, ne samo recimo, nasplošno študentke, ki lahko bodo jutri zdravnice, bodo lahko jutri odvetniki, lahko boste tudi v parlamentu, lahko boste tudi dobila v roke državo, kakor ima Merkleva, kakor so imela prej, recimo, v Angliji, na druga, imate celo pot pred sabo, zato da lahko tudi ukrepate, da bo jutranji svet malo drugačen, kakor je ta naš sreče, ki je sama poguba, samo egoizem, samo pojmovanje svobode, v tem smislu, da lahko počneš, kar češ, da kradeš, da lažeš, da ne misliš na skupnost, kako se dogaja tudi v Sloveniji, ne misliš na pravico, na dobro skupnosti, ampak gledaš samo, a boš ti uspel, kakorkoli, samo da uspeš. V tem smislu, razumete, je tista ljubezen, ki jo jaz poudarjam, ni samo tisto žensko telo, ženska lepota, ženska kot ljubica, niti ne samo kot ženska kot mati, ki skrbi za svoje otroke, ampak ženska, ki v družbi nastopa s ponosom, nastopa s vsem, kar se pravi, pomagaj, recimo, revni, užaljeni, kako je rekel Dostojevski, ponižani in žaljeni. V tem smislu ona najboljše in se svojo občutvo in se svojo, bi rekel, naravo lahko je blizu ponižani in razžaljeni. V tem smislu jaz imam, mislim, podobno ženske v pozitivnem smislu, ki je upoštevajo vreden, bi rekel, da se ga vzamem upoštevajo. Kristina Batocletti je, recimo, napisala to knjigo tudi iz prijateljstva. Eno poglavje v knjigi tudi govori o prijateljstvu z Borisom Pahorjem. Kaj pravzaprav pomeni to prijateljstvo? Cristina, tu è dedicato un capitolo del libro all'amicizia. Cosa significa l'amicizia con Boris Pahor? Allora, grazie a Tatiana che vorrei anche dire, spero che lo traduca, che è insomma, la massima conoscitrice dal punto di vista della critica di Boris Pahor. Per me questa relazione, tra virgolette, se così si può chiamare, ha un'importanza e ha avuto un'importanza fondamentale. Innanzitutto perché ho avuto l'onore di stare accanto a uno scrittore molto stimato. Il professor Pahor non ama che si usi degli aggettivi forti per lui, per cui cercherò di usarne uno poco forte. Insomma, è un ottimo scrittore e un ottimo letterato.
È un uomo di pensiero, a volte mi capitava di non essere d'accordo con quello che diceva, ma è sempre importante riportare il suo pensiero, perché è una persona che ha vissuto gli orrori del Novecento, ha vissuto il crearsi e il disgregarsi di un'Europa diversa da quella che conosciamo noi, per cui ha sempre titolo di parlare sugli eventi storici e su come oggi la politica è impostata. È nata poi dal punto di vista personale, questo è stato importantissimo, perché ho capito bene le mie radici, ho capito bene cos'era Trieste, diversamente da quella che ho conosciuto io da bambina. Era una Trieste multiculturale, in cui si parlava una babele di lingue, c'erano usi e tradizioni incredibili, c'erano addirittura odori nelle strade, mi hanno raccontato stranissimi di cibi speziati che ormai non si trovano più. E dal punto di vista personale è stato un grandissimo arricchimento, perché ho capito molte cose della storia dall'altro lato. Sono venuta a contatto con cose che non conoscevo, in più provo affetto e credo di essermi meritata in qualche modo l'affetto di una persona che stimo moltissimo. Odnos z Borisom Pahorjem je bil seveda bistvenega pomena za Kristino Bartokleti. Pravi, da je v čast imeti to prijateljski odnos s pisateljem, ki je ne samo odličen pisatelj in odličen književnik, ampak tudi človek, ki zelo tehtno in globoko razmišlja. Večkrat se seveda z Pahorjevim zornim kotom Kristina Bartokleti ni strinjala, vendar recimo preko njega je spoznala to Evropo, ki jo danes poznamo in ki je nastala iz ruševin tistega preteklega časa, ki ga je Pahor doživljal v prvi osebi in ki jo danes mi poznamo na čisto drugačen način, kot jo pozna seveda Pahor. Preko njega je tudi spoznala svoje korenine, spoznala je, kaj je bil Trst, tisti resnično večkulturni Trst, o katerem se danes govori, ampak ki dejansko več ne obstaja. Tisti Trst, kjer se je poslušalo različne jezike, kjer se je po cestah in po ulicah vonjalo celo recimo vonjave različnih kuhinj, etničnih kuhinj, ki so bili odraz te večkulturnosti. Veliko je tega dela zgodovine, ki ga v glavnem ne poznamo in ki ga Pahor izpostavi prav v tej knjigi, kar pomeni, da nekako izpostavi ne samo z zgodovinskega vidika, ampak tudi z čustvenega vidika. Profesor Pahor, vi ste šli skozi 3 diktature. Knjiga je posvečena žrtvam 3 diktatur, fašizma, nacizma in komunizma. Strah, pogromi, taborišče, smrt in rešitev. Ljubezen in beseda kot katarzično dejanje, ne samo za vas, ampak za človeka nasploh. Danes ste tudi 36 od 53 brez, 36. breza v Gedenkheim v Nordhausenu nosi ime Borisa Pahorja. Ta pristop do svobode in do pričevanja je dejansko veliko etično vprašanje. Kako ga doživljate? Dovolite, da samo številko popravim. Nordhausen je taborišče Dora, se pravi, nedaleč od Dore je taborišče, kjer so v tunelih v predorih delali tisto Volkswagen, in ta Nordhausen je mestece, ki ima okoli 50.000 prebivalcev, in so uredili park, kjer je 53
Ja, vse sem rekla. Ne, Ja, pardon. 53. 53, Vi ste 36, no? 53 brez in sredi te breze, teh brez je drevo Ginkovi roba, ki je drevo, od katerega delajo zdravila za spomin. Zelo znano v Evropi, tudi zdravo spomin. To se pravi drevo spomina za 53 preživeli. Pravzaprav bi morali narediti za spomin za mrtve, ampak mrtvih je preveč, jih je umrlo. Na 60 tisoč, ki so tam delovali, jih je umrlo 20 tisoč zaradi teh raket. In ta park so pa naredili nekako z prošnjo za opuščanje in za veliko obiskovalce teh še živih in njihovih družin. Vsako drevo ima spodje pod drevesom, verjetno je iz kamna, ne vem, plošček, na kateri je od imen. Eno teh dreves, je tudi poslušano meni. In enega poznanja je tisti Hesek, ki je v Parizu se uprl proti današnji družbi, ki se ga potem spoznal v Ljubljani, to se pravi. V tem smislu je treba tukaj, to sem poudaril zmeraj tudi danes, je treba primirati kako Nemci kljub hudemu, ko so naredili, ali oziroma ravno zato, ko so toliko hudega naredili, čutijo potrebo, da to nekako popravljajo, da postavljajo ne samo table, kako te drevesi, ampak postavljajo cela nove veliko stavbe, zato da nekako se tam lahko obiskovalci zberijo in tako naprej imajo. To je recimo moja knjiga Nekropola, ki se je rodila v 800 metrov visoko v Vogedi, se pravi hribi Francijo in Nemčijo. Tam so naredili Evropski center poleg taborišča. V glavnem še obstaja, še krematorij, tam v Bistrici in tako naprej. Poleg tega so naredili Evropski center deportiranega registara, se pravi, mi bi rekli deportiranega, recimo, partizana. Vsi tisti, ki so se uprli Nemcem, in to so predstavniki, se lahko reče, od Rusov, Poljakov, celo Evrope do Norvežanov, Belgice in tako naprej. Torej, v tem smislu je prav gotovo ta svet, kako pravi tudi Hesse, se ne vede tako, kako bi se zaščitili ljudi mrtvi, ki so dali svoje življenje za svobodo in za demokracijo. Deloma so pozabljeni, ker se ponavadi govori samo o ljudih, samo o holokaustu, medtem ko se cela Nemčija polna deportirancev oziroma taborišče za deportirance, kjer vsako posamezno taborišče je imelo 20-30 dependanc. To se pravi, da se lahko reče, da je posejana cela Nemčija tudi taborišče. Oprostite, ker sem pozabil na vprašanje, ker sem hotel to poudariti, ker to je zelo pomembno za delo. Ne, v glavnem etični pristop do tega spomina in do te rešitve in preko ljubezni in besede. Jasno, da pristop je, najprej treba reči, da je to spominjanje nekako za človeka nujno, da se nekako malo izčisti, malo vrže iz sebe se tisto hudo, ki ga je doživel, in se mogoče tudi to nekako reši neke more, recimo, In verjetno Primo Levi, ki je naredil samomor, se je samo deloma reševal, Poleg tega so mu kvarili ozračje, početje Judov v Palestini, recimo, Človek je bil taborišče, če človek sledi, kako počenjajo Judi s Palestinci, gotovo da se ne more strinjati v takem načinu. Drugo pa je etika in beseda, dosti, mogoče večji pomen ima še slika na mestu besede,
ker recimo francoski film, ki ga je naredil režiser René, to je v francoščini se piše Renais, nekoč, ki je vidi, ki še njegove reprodukcije. Tam imamo samo fotografiranje taborišča, vse prostore, kakšni so bili in čemu so posamezne stvari služile. Poleg tega je beseda, to se pravi, so besede zelo pomembnega pisatelja, Jean, jaz bom podal ime, kako ponavljam, pa se bom potem spomnil. Se pravi, beseda je pravzaprav edini način, s katerimi človek lahko poglobi pripoved. In ta ideja, da ni mogoče obnoviti to, kar so bila doživetja v nemškem taborišču, da ni mogoče, jaz se s tem nisem strinjal, če človek potrudi, je mogoče pripovedovati. To, kar je težko, je pa druga stvar. Zelo težko je tistemu, ki to bere, da se bo uživel v to, tako kako bi do tebe, da bi se uživel. To je pa res težko. To priznam. Ko se je predvsej ostane na površju, recimo, občutku, se nekako obžaluje, ampak se ne, to težko. To pravi Primo Levi ravno na eni strani, ko sem jo prebral v slovenščini za tašem veliko poročilo, tak film, pravi tudi lakota. Govoriti o lakoti je eno, kako mi pojmujemo lakoto danes. Ampak za lakota, in to pravim tudi jaz v svoji knjigi, lakota je bil cel organizem, ki je iskal čisto drugo besedo, da bi lahko izrazil svojo lakoto. In pravi, če bi ostali še eno leto notri, v tem bi rekel škripsti lakote, bi pravzaprav sploh zavrnili besedo lakota. Bi morali najti neki drugi izraz, zato da bi povedali, kaj pomeni lakota. Lakota, ko moraš delati, ko te udari po glavi, po rameni, tako naprej, če neseš prelahek kamen, recimo, ali pa če se zatika, recimo, v pokvari, če padeš s kamnom na rami, na vratu, da padeš, ti je pa hudo, zakaj ti padlo, te pa stane. Na miksa, recimo, tisti, kar ima v rokah, recimo, palcev ali gumo, nekaj. To se pravi, v tem smislu je beseda, kar še krat gotovo malo, mi rekel, nezadostna, si lahko človek pomaga. Jaz pričam v svoji nekropoli, da večkrat se mi zdi, da bi edino film lahko, v resnici so Amerikanci oziroma Angleži, kadar so nas osvobodili, funkcionirali z aparati, to so samo fotografirali. In po osvobodi taborišč so bili povsod same fotografije. Tako da so Francozi, in to tudi nekje govorim v svojem romanu, Francozi, ko so šli mimo tipa, so nekako rekli, imamo zadosti tega, so bili že naveličeni gledati vse tiste okostnjake, zato da so nekako spoznali, kaj je to taborišče, so imeli mali zadosti. To je pa Evropa, Danes imajo tudi drugi zadosti tega. Ampak smo zbili v nevarnosti, da dobimo spet kakšnega diktatorja. Danes imamo diktatorsko demokracijo. Demokracija, recimo, veliko tega splošnega človeštva, ki ga imenuje na različne načine. In v bistvu smo vsi svobodni, ampak smo vsi podloženi. Kriza gor, kriza dol, imenujemo jo kakor hoče, ampak smo vsi odvisni od te demokratične svobode, recimo denarja in tako naprej. Se pravi, je treba zbiri, in zato pravi, naša taborišča so pa let upora in na žalost se pozabljajo ravno zaradi tega, ker so let upora. Taborišče Dora, tiste galerije, ker cel hrib je bil sama galerija spodaj, kjer so delali naši deportiranci, so delali, in glavni šef je bil
Von Braun, ki je zelo znan, je slaven Von Braun, zakaj? Zato, ker kadar so osvobodili taborišče, so ga nesli Združene države, so ga priključili glavni inštituciji, ki se imenuje NASA, ki ima opraviti poleti in tako naprej. In ko je šel njegov V2 po nemško, VD, s človekom na Luno, so stavili Von Brauna, nazista, ki je od leta 1938 bil nacist, ki je kontroliral oziroma nadzoroval delo tih naših deportirancov, in kaj sem rekel prej, ki je šlo 200.000 na uni svet, 20.000 na uni svet, radi njega, ampak se taborišču ne govori, zato, ker se govorimo o taborišču, ne pridemo tudi do njega, njega pa danes ne smemo nekako kritizirati ali nekako manjševati, ko pa ga vsi slavijo, ki je zaradi o njegovi zaslugi šel Lun. Francozi so naredili eno dramo, ki se imenuje Iz pekla na Luno, de l'enfer sur la Lune. To je, jaz sem jo dal, ne vem, kje je ostala, to bi se rekel, dajte to prevesti, dajte to tudi, da mlade ljudi prikazano. Se vidi, da je premalo zanimanja na to. Bi moral človek sam narediti, sam prevesti in potem mogoče se sam tudi nekje organizirati neko srečo. Omenili ste Stefana Eselja, ki ste ga srečali na Brdu. Esel je napisal znameniti tekst Dvignite se. Nekako vendar, ko sta se vidva srečala, sta se prepoznala kot bivša deportiranca, čeprav se nista nikoli osebno srečala pred Eseljevim obiskom Slovenije. In oba nekako se bojim priznala, da tisti znameniti ni vider predstavlja v bistvu poraz. Beseda, ki je katarzična za vas, oziroma ne samo za vas, ampak za vse povrnjence, pripoved, podoživljanje, ampak na nek način tudi zavest, da je izkušnja, ki ste jo zapisali, o kateri ste pričali in o kateri ste nas poučili tudi danes, da je to v bistvu del človeka na nek način. Jaz sem dobil iz Strasbourga. V Strasbourgu sem bil, kar v nekaj mesec od tega, bil tudi Drago Janček, in sem govoril z dvema razredoma veliko tako imenovanih maturantov, to je klasični licej. In eden mi je potem lepo pismo pisal, ampak je potem profesorca nekako zbrala iz raznih dopisov po mojem srečanju, in zbrala nekaj 10-12 strani tipkanih raznih impresij. Jaz sem enemu sem odpisal, zato ko sem ne morem, ki je dosti, in sem rekel, če bi jaz dobil dosti takšnih pisem, potem, ko sem predaval v Italiji, severni in srednji Italiji, sem predaval mogoče več kot 250 krat. Če bi taka pisma se rekel dobil, kako je to vaše in to vaše, se rekel, jaz bi začel upati, da bo se spremenila Evropa. To je omenila Hesna. Hesen je bil v taborišču Zorovo, to je bil zelo porajden človek. On je bil jud, ampak je bil na strani De Gaula, je bil z De Gaulom tudi v Londonu, potem je na skrivaj prišel v Francijo, da je organiziral upor, ampak so ga ulovili, so ga dali v taborišče. In zdaj so ga obsodili na smrt, ker je skušal bežati. In so ga rešili, zato ker so mu dali ime enega, ki so ga dali veliko mrtvega, že v peč, so mu dali drugo ime in drugo številko, tako naprej, da se je rešil. Ko smo zapustili tisto taborišče, smo se peljali proti Bergen-Belsenu, se je spet skočil za tistega, verjetno ni skočil, tam, kjer smo stali po cel dan, niso vedeli, kam peljati. Je zbežal, in nekako Bergen-Belsen, priti v Bergen-Belsen je bilo kako priti ko se reče, v predsobo smrti nam, zelo porajden človek.
Evo, no, on se je v bistvu uprl čez današnji družbi. In sem mu tudi rekel, dragi moj, oprosti, ne, če bom jaz tudi sebe omenil, ampak ti si te uprl, ne, pravi lansko leto, je res, ti se uprl in si rekel, ne, uprite se, ni rekel revolucija, ne, čeprav revolucija se lahko ne je rekel on, ne, brez razbivanja šipne in poživo avtomobilov, je res. Se rekel, ti praviš to, zdaj smo leta 11, ne, jaz sem pa to pisal svojo nekropol leta 67, je išla, 66 pisal, ne, in že tam pravim, ne, kaj bo s to družbo, ne, če se nasploh ne bo strigala za vse to, kar se je dogajalo, ne, če gospa pravi, ne, zadosti je tega, imamo teh mrtv, ne, je res. Ampak če mi primirjamo tisto dobo, ko sem jaz pisal in tako komentiram, in tebe, ki si komentiral, zdaj se uprl, ne, kaj se je izboljšalo od takrat do zdaj, ali kaj se je poslabšalo od takrat do zdaj, ne. Pomeni, da smo zelo na psu, ne, pravzaprav, ker poboljšalo se ni nič ravno narobe. Zdaj, v imenu svobode, vsak dela, kar hoče, v bistvu, v svoj interes, ne, za vse, kar je bolno, vse, kar je lačno, za vse, kar potrebuje neko drugačno Evropo, ne, se vsi slovesno počvičujo, pravzaprav, ne, res. So seje tukaj, seje tam, seje tretje. Vsak teden imamo po 2 seji, ne, in vsi veliki se skajajo, ne, na vse konti se skajajo. Čili so se, danes pravi radio je spet, ne, rekel predsednik Združenih držav in vsejo, ne, da je vprašanje med Ameriko in Evropo, ne, naj se reši Evropa, ker če se ne reši, škodi tudi Ameriki, ne, ker to je vse trgovina, vse denar, vse je odvisno od vsega, pravzaprav, ne, res. Evo, v tem smislu gotovo, da tako duhovno stanje, rekel, evropskega človeka, ki je razvil tehniko, da ima v žebi telefon, s kateri lahko govori za Avstralijo, recimo, in pozdravi brata in mu želi lahko noč, recimo, ne, da bi pisal. To je velik uspeh, gotovo, ne, v tehniki. V moralki, ne, v kulturi, v etični kulturi je pa minus, ne. Se pravi, ne, je nekje pravzaprav v nekem smislu, ne, škoda, da je francoska revolucija govorila o prijateljstvu, o svobodi in tako naprej. Ko pa smo daleč od prijateljstva, se zdi, na zunaj se zdi, ja. Ampak v resnici ni res, ne. In tako gotovo, da tukaj je moralka, to je etika, to ni več spominjanje, ne. To je samo, bi rekel, zahteva, da nekdanja resnica, ne, bi morala biti drugače. Jaz sem tako v svoji knjigi sem rekel, ta družba bi potrebovala, da bi človek dal sandale, ti se svoje rekel, lesene, ki smo imeli brezpetnike, dal ti za obleko, zebral to, kar smo imeli, in naredil enkrat na mesec, ne, razna sreča, enkrat v Rimu, enkrat v Berlinu, enkrat v Londonu, ne, in družbi recimo ne pisal, da gledajte, mi smo šli na drugi svet, ne, zato da boste vi svobodni. Spominjate se, da mi smo šli, ne, recimo, v krematorij, zato da boste vi svobodni. Spominjate, in to bi treba ponavljati toliko časa, da bi rekli, da dosti imamo tega, kako je rekla ona, da tiste recimo, ne. Ma mogoče bi nekaj pomagalo, mogoče bi prišli do neke spovedi, recimo, ne, družbe, da bi rekla, vse imajo prav, ne. Mogoče bi se tudi ljudje uprli, ne, bi ljudje rekli, ti imajo prav, jaz sem prej imenoval, lahko imenujem tudi se enkrat, jaz sem srečal v teh taboriščih številne Ruse, številne Poljake, številne Slovence, samo v Dahovi je bilo 3000, ne, številne Italijane iz srednje Italije, nekaj iz Trsta, ne. Potem se razume, imamo Francoze, to so pa posebna taborišča narast, zahodnjake, ki so se uprli Nemcem, so Francozi, so Belgici, in tam so Valonci, in so, ko se reče, zgoraj na severu, Flamci. Potem je Danska, potem je Norveška. In potem so Španci, so tudi te Baski in Katalonci, ki so se borili za časa fašizma, in ko je zmagal Franco, so zbežali v Francijo,
niso vedi tutte non tako zato čišće i koji je peten dobio uroke, je pod petenom ne vse skupaj šlo v nemška uničevalna taborišča. To se pravi, da so predstavniki cele Evrope imeli ljudi, ki so bojevali se za svobodo in ki so danes konkretno pozabili. Cristina Vatocletti je definirala v bistvu te spomine Borisa Pahorja za italijanskega bralca. Zato upravičeno si lahko postavimo to vprašanje. Italija je fašizem v bistvu upoštevala kot nekakšno groteskno diktaturo do danes. Je mogoče, da bo kdaj prišlo do resničnega obračunavanja s fašizmom in s žrtvami in lahko knjiga, kakršna je Nikogaršnji sin, pomaga, da razumemo prvič, da biti Slovenec ne predstavlja nekega negativnega predznaka, ampak tudi, da je človečanstvo ključnega pomena za našo bodočnost. Cristina, hai definito le memorie con Boris Pahor nel libro Figlio di nessuno per un lettore italiano, ma si potrà giungere mai a una reale condanna del fascismo inteso non soltanto come mera dittatura dell'aspetto grottesco, ma come dittatura sanguinaria, come genocidio nei confronti di una nazione come quella slovena, in cui e soprattutto se un libro come questo può servire al lettore a prendere coscienza della slovenità come valore positivo evidentemente e soprattutto dell'umanità come valore. Grazie a Tatiana. Dunque non credo che noi italiani pensiamo al fascismo come a una dittatura grottesca, non più. Lo si è fatto sotto il periodo di Berlusconi, perché si è molto spesso paragonato il tipo di postura che Berlusconi ha e il tipo di fascino che ha sulla gente con il tipo di fascino che Benito Mussolini aveva sulla folla. È inutile dire che lui aveva un larghissimo consenso, gli italiani erano innamorati di lui, della sua forza fisica, della sua prestanza maschile. Ci sono stati anche dei documentari molto belli che hanno testimoniato come agiva, veniva veicolato il consenso. Mussolini andava per esempio a mietere il grano, mostrava i muscoli, faceva delle lunghe nuotate, faceva vedere che l'Italia si riconosceva in un uomo forte. Certo è che abbiamo avuto più di mezzo secolo per renderci conto di quello che il fascismo aveva fatto al nostro paese, per cui ci sono fiori di storici che hanno ben mostrato che cosa il fascismo ha fatto in Italia. Soltanto la gente più ignorante lo prende dal punto di vista grottesco. Sappiamo che ci sono stati campi di concentramento in Italia, sappiamo che la maggioranza degli italiani non ha reagito quando deportavano gli ebrei, quando deportavano i prigionieri politici come il professor Pahor è stato. Ma ci sono molti italiani che hanno reagito, che sono saliti in montagna, che hanno partecipato attivamente contro il fascismo. Questo secondo me non è un libro solo per gli italiani, credo che riassuma la vita di un grande intellettuale. Perdoni il termine, so che a lei non piace usare aggettivi rutilanti, ma quello che non sanno gli italiani è vero che esisteva un popolo, gli sloveni, che era nato e cresciuto in territorio che noi abbiamo sempre considerato italiano e che aveva culture e tradizioni. Questo sicuramente, con questo libro sicuramente gli italiani possono prendere coscienza di questa
diaspora di un popolo molto pervicace, piccolo, ma con delle grandi doti intellettuali, artistiche, ma soprattutto di forza di uscire fuori. Alla fine ce l'avete fatta, siete diventati una nazione, per quanto poco numerosa, ma siete una nazione che contate. Economicamente siete nell'Unione Europea e pochi, in questo momento in cui l'Unione Europea traballa, Grecia, Spagna, Portogallo, Italia stessa, voi non siete in discussione, quindi ve la siete meritato. Credo di sì che questo libro possa aiutare a far capire il travaglio umano e il travaglio politico del vostro popolo. Io personalmente sono venuto a conoscere Boris Papor quando ero già a Milano. Io ormai vivo a Milano da 17 anni, è più il tempo che sono stata fuori casa che diciamo in Friuli, e l'ho conosciuta attraverso le pagine di un giornale francese che è Le Monde, era il 2004. Andai a trovare il professor Papor. Io, grazie al giornale in cui lavoro, che è, come diceva bene prima Tatiana, è un giornale economico, ma la domenica esce con un supplemento culturale che si chiama appunto Domenica, ci lavorano e ci scrivono dei grandi accademici. Tutti conoscono il professor Papor, pochi conoscevano la Slovenia. Grazie, soprattutto a Necropoli, devo dire, è conosciuta soprattutto in Italia a Necropoli, faccio alcuni nomi. Goffredo Fofi, che ha fatto la storia della letteratura italiana e cinematografica, Sergio Luzzatto, un grandissimo storico. Finalmente, grazie a questo libro, lo so per telefonate che ne sono ricevute, sono riuscita a capire non solo il dolore dell'uomo Boris Papor, intellettuale, deportato politico e poi oppositore ai 3 regimi totalitari, ma sono riusciti finalmente a capire la difficoltà di un popolo che ce l'ha fatta egregiamente. Quindi questo libro secondo me è importante perché riassume la figura di un grande intellettuale, ma riesce anche a far capire e partecipare umanamente di quello che è stata la vostra diaspora. Ne verjamem, da so vsi Italijani prepričani, da je šlo za grotesken režim. Čeprav je seveda v času Berlusconijevega vodenja Italije slednji užival isti, oziroma bolj kot užival, bil za velik del Italijanov, ki so ga seveda volili, ravno tako očarljiv, kakor je bil očarljiv Benito Mussolini v svojem času. Ta velika podpora, ki jo je užival Mussolini kot moški predvsem, je jasno razvidna tudi iz dokumentarnih filmov, ki kažejo, kako so v obdobju fašistične diktature usmerjali javni konsens. Italija se je prepoznavala v njem, ko so ga recimo snemali, kako mlati žito, kako plava, skratka, kako je nekakšen moški z veliko začetnico. Fašizem je seveda pojem, s katerim so se ukvarjali predvsem zgodovinarji 50 let. Vemo seveda v Italiji, da je prišlo do koncentracijskih taborišč, ki jih je uvedel Mussolini, vendar vemo tudi, da velik del Italijanov ni reagiralo na deportacijo judov in političnih preganjavcev v času druge svetovne vojne. Veliko Italijanov je pa seveda tudi pristopilo v odporniško gibanje. Ta knjiga obnavlja vsa ta poglavja zgodovine Slovencev. Seveda, velik del Italijanov ne pozna Slovencev kot naroda, ki živi na tistem, ki ga veliko Italijanov še ima za lasten teritorij. Zavest o slovenski diaspori, o diaspori slovenskega naroda, pa se vse bolj širi, zakaj v bistvu gre za narod, ki se je izpostavil in znal izpostaviti svoje visoke
vrline in na človeškem in na umetnostnem področju. Danes je seveda samostojnost Slovenije nekaj zelo dragocenega. Slovenija je s svojim vstopom v Evropsko unijo in svojo samostojnostjo dokazala svoje kapacitete. Ni v tisti skupini Grčije, Španije, Portugalske in delno tudi Italije, ki se imajo ekonomski temelji. Danes je Slovenija med tistimi državami, ki so nekako zgledne v Evropi. Ta knjiga seveda obnavlja zgodbo Evrope same. Borisa Pahorja sem spoznala, ko sem že živela v Milanu, in sicer preko francoskega časopisa Le Monde. Leta 2004 sem potem prišla v Trst in ga spoznala. Seveda, hvaležna sem za to časniku, kjer delam, pri katerem sodelujejo veliki akademiki. Boris Pahor je med temi akademiki zelo poznan, predvsem seveda zaradi svoje nekropole. Omenila bi predvsem dve imeni, Goffredo Voti in Sergio Luzzatto. To sta zgodovinar in literarni kritik, ki sta me prav osebno recimo kontaktirala in mi povedala, kako cenita delo in figuro Borisa Pahorja. Seveda, tu gre za knjigo, ki mi je pomagala in ki bo italijanskemu bralcu, ampak ne samo italijanskemu bralcu, pomagala razumeti bolečino in trpljenje človeka, posameznika, individua, vendar tudi seveda političnih deportirancev, ampak predvsem težave in dosežke in tragedijo in potem seveda osvoboditev neke narodne skupnosti, ki ima velik intelektualni zaklad za seboj. Zaključili bi seveda s vprašanjem Borisu Pahorju. Profesor, vi ste o taborišču pripovedovali že leta 1948 v zbirki, ki je šla v Trstu z naslovom Moj težaški naslov. Za razliko od drugih ste se s svojim taboriščem, svojo moro spoprijeli takoj. Čeprav je nekropola, ki predstavlja vrhunec vaše spominske in, bi rekla, tudi poetične elaboracije, izšla leta 1967. Nihče, ste zapisali, o povratku iz taborišča ni spraševal o vaši izkušnji. Zanimivo, recimo Zoran Mušič, vaš prijatelj, ki je prav tako doživljal taborišče, je ob osvoboditvi slikal svoje najbolj barvite akvarele. In šele na to, po 30 letih, sestavil tisti znameniti cikl Nismo poslednji. Vi pa ste pisali takoj o tem, kar ste doživeli. In sicer ne brez elaboracije, zelo direktno, z nekim smislom za nič, da v bistvu nič obstaja in temu niču ste se ubirali in uprli, s tem, da ste dokazovali moč življenja. Kaj je življenje? Meni je žal, moram priznati, mi je žal, da sem na kakšen način jaz dobil prevod svoje nekropole, ko je išla in nekako bil skupaj z drugimi, ki so pisali o taborišči. Medtem, ko prihaja nekropola šele, potem, ko je bila prevedena v francoščino 90. leta, v nemščino, v angleščino, veliko zamudo pravzaprav. Jaz sem eden tisti avtorji, ki ga zdaj marsikdo spoznava, in zadnji, ravno v Strasbourgu je neki profesor rekel, ki zdaj je tudi on izdal knjigo. Žal pravi v tej knjigi, vaše delo je malo poznano. In gotovo, ker je bilo pisano v takšnem jeziku. V Sloveniji, kdo je sanja, da v meni prevedi. Pa tudi bi prevedli, gotovo ne bi prevedli nekropole, bi prevedli nekaj po fašizmu, recimo, ki je mnoga doživeli. Najpoprej, nekaj direktno, recimo, v tem smislu. V tem mi je žal, ker so bi knjiga pisala takrat in dosti bolj bila, recimo, citirana, in bi imel bralce,
rekel, nekako, ki so takrat segali po Primo Levi, recimo neki, to je veliki pisatelj, ki ga pozna praktično v svet, zapravo, ko so ga prevajali vse mogoče jezike. In to je dobro, da je on to prikazoval, samo on spada v tisto kategorijo holokausta, kjer je judovska usoda. Jaz spadam v tisto kategorijo, nažalost, kjer je usoda pravzaprav vseh evropskih narodov, kako sem prej razložil, ki so se bojevali. Ljudje nesrečni, so celi vlaki prihajali, so jih s plinom usmrtili in se žgali. Usmrtili in se žgali, to so vlake in vlake se že. Pri nas pa tisti, ki smo bili v taborišču, smo morali delati. In tudi pri nas je okoli 3 milijone in pol mrtvih. Samo Ciganov je pol milijona, kjer potem še ta drugo. Mi smo se nekako poznali, v tem smislu, pravi jasno, da bi treba to poznati. Tukaj ima veliko zaslugo, ta moja veliko sodelovka, in tukaj moram jo popraviti. Nisem jaz nekako dal idejo za to, ona je imela to idejo, to za drugo, samo da nekako se noče pohvaliti, ampak je ona prisla meni in je rekla, Boris Pavl, pravi, jaz bi rada naredila z vami, je rekel, avto, to je založba, ki je to tiskala, ima to idejo, da objavlja, to je druga moja knjiga, ki je italijanska založba, da pišemo knjiga v dvoje, jaz pripovedujem, ona piše, res? To se pravi, da je nekakšen, rekel, je drugače napisano, kako sem bi pisal sam. Vse, kar je pripovedovano, je resnično, samo je gledano skozi, recimo, ona ima v knjigi dosti bolj na širok pripoved o ženski in o ženski usodi, kako bi jaz nekako, če bi jaz knjigo pisal. To se pravi, je poseben način, ki mi je zelo všeč. Un'altra cosa devo dire in italiano, dopo tradurrò in sloveno, è vero che la gente in generale, è vero, Persino lo conosce male, eccetera, è ignorante del duce, però c'è anche Umberto Eco che è una grande personalità. Lui stesso dice, nel libro l'abbiamo scritto, la parola Pusi che vuol dire, è inglese, ma vuol dire poca cosa mal fatta, e lui dopo, siccome lui in tutto il presentare del fascismo dice ci sono 10 modi di poter essere fascismo, d'accordo, però quell'unico modo che dovrebbe essere in Italia conosciuto, che non è conosciuto, è il fascismo antislavo, che è quello della Venezia Giulia, c'è anti-Tirolo, d'accordo, però è antislavo. In questo senso io ho scritto questo nel Corriere della Sera, speravo che mi risponda, invece sono troppo piccolo io per meritare una risposta, però sarebbe giusto che me la dessero. Tu che hai dato un momento italiani, to, ker imam pravico, da ona prva sliši. Ampak v tem smislu je tudi celo sam Primo Levi, ki je velika osebnost danes v Italiji, torej kot znanstvenik, recimo, in tudi kot avtor knjig, tudi pomen, ki ga ima v drugih italijanskih. On je sam napisal nekako, jaz sem to prav v francoskem tekstu, potem sem šel iskati. Berto Eco sem rekel. Jaz bi žal, vidite kako delam. Dobro, da ste popravljeni. Se pravi, angleška beseda fuzi. Fuzi pomeni nekaj nerazločnega, nekaj v praksi, veliko, malo pomembnega, ker on ga primerja z Hitlerijancem, ga primerja z vsemi taborišči Hitlerji in tako naprej. Uredno, ampak če ti pišeš o fašizmu v Italiji, in o tem konkretno ne piše, zato ker danes se skuša ne govoriti o fašizmu, to je nekako kot nekakšen sporazum, pustimo fašizem v strani. Tudi se ga ne splača omenjati o nacizmu. Ali pa o taboriščih, recimo v Sibiri, ki je bil komunizem fašizem. Kdo se bo fašizmu sploh resno bavil? To je ideja. Medtem ko fašizem pri nas ni bil prav tako zanemarjena
bi rekel, entiteta nekega, ravno narobe. Fašizem na Primorskem in tak je bil v Sloveniji, recimo, ne. Je bil krvav in še kako krvav, to so vojni zločinci, ko zapravo. Zdaj pa prosim, povedite mi še kaj te rekel, mi rekel. Kaj je življenje glede na to, kar ste zapisali v tej knjigi? Življenje v resnici je ena zelo lepa možnost, dana neki bitje, ki se zdaj imenuje človek in ki je rabil tisočletja, preden je postal to, kar je danes. Samo na žalost je ta človek umrljiv in to, kar je še slabše, ta človek je eksponiran vsem potresom na svetu, vse, kar se zgodi hudega na svetu, samo glede narave, in vse druge bolezni, kateri se lahko podobni, etc. Zato je veliko moj učitelj Camus, čeprav ga nisem poznal, je žal, da je umrl tako nesrečno, z enim karambolom, da se mi viru. Je življenje absurd, življenje je lepo imeti ljubezen ob sebi in žarek sonca, ki te obseva, pravi. To je najlepše, kar lahko rečemo v življenju. Ljubezen sonca in zelo ljubo naravo. Ampak kaj zaradi enega je konc vsega, pravi. In to mora reči tudi jaz sem ravno tako mislim, da se bomo po smrti združili in to, kar je ta velikanska energija, ki vodi vse te nemogočne svetove, ki nikdar ne bomo poznali, in ki mogoče smo najbolj bi rekel srečna, če hočemo, razvita bitja, da vse to vidimo, razumemo, skušamo recimo tudi po svoj način nekaj dodati življenju, videti, kako smo šli na Luno in tako naprej, ki pa v bistvu ti ne pomaga nič. Greš na Luno pa na Mars, tako naprej. Kaj boš imel od tega, ne boš ničesar na Zemlji spremenil. V tem smislu je lahko življenje ena zelo lepo doživetje za zdravega človeka in za spodobno življenje. Lahko je pa tudi danes, ne samo danes, a cela Afrika in vse tisto, kako se to razvija preko sušenstva in preko vsega tega, in da počasi prihaja, koliko bo ljudi še umrlo, milijonov ljudi, preden se bo nekako nasitlo, recimo, vsaj dostojno, recimo, en del tega ljudi. Nasitlo pred Romejo, razumete se pravi, ravno tukaj je vprašanje. Zato gotovo bi moral človek, ki to spozna, nekako razumeti, da mora biti dober do svojega sočloveka, dober v spoštovanju, ker je ravno tako tudi on bričen in marsikaj odkril, tako naprej, ampak se ne vede, da so človeka tako, kar zahteva tisto skupnost človeškega življenja, ki zahteva neko solidarnost med bitjem, ki se imenuje človek, in drugim bitjem, ki je ravno tako človek. Te solidarnosti ni, ki se kolijo med sabo, ki je zmeraj ena dominacija, ki je druga zaščut, je dominacija, ki se uspne na vršče zaradi denarja in s tistim denarjem te ponižuje in te zaslužuje tistim denarjem. To se pravi, neki pisec v Franciji pravi, še človek se mora še ne razviti, zato da bo pravi človek. Jaz upam tudi, če ga bodo pustili, da se bo razvil. Če ga bodo pustili, da ne bo uničil sveta. Če ne bodo nekje ustvarjali človeka, ne da bi se združil moški in ženska, in da bodo kar tako, recimo, klonirali človeka, naredili z njega dove kaj, kaj ti veš, kada pa naredili človeka. Mi smo pred veliko inkognito za jutri, kako se bo to človeštvo razvijalo. Če ne bo propadlo, a če ne bo, kakor pravi Sveto pismo, prišlo tudi enkrat, da bo vse skupaj unične. Zato ti da ugasne sonce, pa smo prti, dokončano človeškim življenjem. Je težko praviti, kaj je življenje. Mi ga moramo polepšati. Mi smo pravzaprav majhni bogovi, pravzaprav, s svojim intelektom. Če znamo biti do svojega človeka, vedimo spoštljivi in ga imeti rado. Hristos je zagotovil, da imamo tudi sovražnike radi. To je malo preveč, to je možno zanj, ki je bil, ki je rekel,
eden bi rekel, najbolj plemenitih ljudi, recimo ne božji sini, vsi smo božji sinovi, pravzaprav. Samo nismo vredni, da smo se, to je tisto, ne? Našim delovanjem, ki se naša tisto, ne? V tem smislu bi morali nekako vse to, kar je filozofov in kar je etikov in moralistov ustvarilo, ne? Vsaj 10 del tega nekako vzeti kot normo za vsakdanje življenje. Hvala lepa, profesor Boris Pahor.